Dobrodošli u još jednu epizodu Leon tutoriala. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, prvu noć. Ja sam već napravio jedan svijet koji se zove Leon World. Idemo u njega. Nadam se da će biti ovaca da napravim u prvoj noći krevet. Evo prve ovce. Ljudi moji, zašto je lag? Ljudi, naljutit ću se. A gdje sam ja ovo? Idemo ovo drvo da malo osjećemo. Ajde brže to. Brže možeš ti. Aj, imaš snage, bebo. Ima dolje, ali neću sada. Treba će nam puno daške da napravimo mač, kramp, pa ćemo u prvoj noći živjeti u rudniku našem koji napravim ja. Idem napraviti daske. Radni stol. Ne! Idemo sada napraviti štapiće i onda mač. Ušao malo više. Ljudi smo i idemo sada da koljemo ovčice. Vidi ovcu u lišće ušla. Sad će ona biti mrtva. Tako. Vidi mi je radni stol. Evo ga. Shit. Šta je ovo? A, ti mi smetaš. Ljudi moji, za ovaj klip hoću pa preko 400 prikaza. Neću pretjeravat, ali nek bude. Dođi vamo, dođi. Bogovčice. Sad ćeš biti mrtva. Mrtva si. Samo nešto mi se dešava kod laptopa, ljudi. Jako me nervira. Ljudi, imamo 2 vune, trebamo još jedno da napravimo krevet. Evo treće. To 3 vune, ljudi. Kolji. Bravo. Ajde. Dođi, peso. Tako. Ljudi, idemo napraviti mi krevet. Sad, čekaj. Idemo mi napraviti sjekiru.
drvenu sjekiru. Idemo kramp. Znam se, kramp ćemo kasnije, kad padne pola noći. Idemo, kopajmo. Možda ovdje nađemo Tarzana, ljudi. Još malo će mrak. Idemo, ljudi, ovdje. Sada idemo krevet napokon. Što nije napokon, prva noć krevet. Idemo sada jedan kramp, idemo napraviti si ovaj, kako se zove, rudnik. Ovdje ću se napraviti rudnik gdje ima puno drveća. Ljudi moji, meni treba uglja. Dobro. Ljudi moji, za početak će ovo biti naša kuća, sad ću je napraviti. Tu lijevo će biti. To, a ne mogu. Sa željezem mislim mogu. To može i s ovim tu. Ovo je naša sobica. Idemo mi malo još vana. Dobro nam došlo ovo drvo. Posadit ćemo drvo ovdje. Imamo 3 ova. Ovdje jedno. Ovo ne treba na zemlju. Dobro, ovdje jedno. Ovdje jedno. Ne. I ljudi, ovdje jedno. Ne, da mora na zemlju. Bilo gdje je ovo ovdje. Ne, neću tu. Nek bude malo drveća i ovdje. Evo se. Gladan sam ja. Sorry, više nisam. Ljudi moji, da je ono šećerna treska. Ma ne. A daj, baš sam mislila da je šećerna treska. Idem skupljati malo drvo. Samo ću malo. I hvala vam ako prođe, barem, rekao sam već, 400 prikaza, ali ne veze, ako vama se ne da gledati, ne morate. Ovo nam je dosta. Ljudi moji, polako će... A daj, kako me zeza ovaj Minecraft. Mislim da će biti mrak. Čekajte, vidite ovo. Sad me posjetilo ovo. Evo, treba mi vode, treba mi kofa. Ne veze. Idem malo tražiti jabuke. Čekajte ljudi, treba će nama za baštu. Ljudi moji! Mislio da će mrak.
Treba će nama za baštu, motika, sve, a pred kraju nam je sjekira pa ćemo još malo drveta. Idemo još drveta. Ljudi, mrak je, trebamo ići. Ljudi moji, to je sve za ovu epizodu. Hvala što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro.